छिटो पढाउनु न, म पढ्न रेडी छु। P for pen. थाहा छैन के पढाउनु न, अनि हजुर टिचर भए पछाडि त हजुरले पढाउनु पर्यो नि। स्टुडेन्ट हो हजुर। ए ल ल छिटो पढाइछु। Q for queen. U for umbrella. V for van. W for watch. त्यही छ, छिटो अरू पढाइछु। के त अहिले जेड फर जेब्रा चाहिँ छैन? लु पढाउनु। हो झन्नै भागेन छ। अनि अरू बस। T for train. Train.